İşine de kır işine de. Так, внутри заходи, вода свежая. Сейчас мы обделаем. İşine kır. Ой, koy bırak. Tabasına. Bunu başka yerine alalım. Olay bayram bayram. Aynalayı. Aynalayı madem. Ananı aklına verik can satacağım ben. Susun arkandan mı? Aynalayı. Acayip bayat bayan. Korkunlarım benim. Şiva var içinde. Ondan açsana bir. Yok niyetine var. Alacağım da duramam. Benim başından bayılayım niyesi var ya. Şirigenin bastan bak. Onda pes mi dedi? Yok, onu şöyle kurmalıymış oradan. Yok oranın malı var. Boş mu sanıyorsun? Tat. Bırak hayır tat. Evet, tat. Bırak, bırak. Farkındayım, bırak farkındayım. Oldu mu? İki doğrulandı mı? Oldu. Abi ne kasıt kete vermeniz? Bunların yergen yağlattım. Hani oldu? Tükeyip olsun canım. Susun. Sen ben gidelim. Doğru gelmeli mi ama? Bunların niyesi kaydır. Götürebilir miyim şu an? Görün Ay, Cuma sen canlı istedin mi? Tarttı gecenin tarttır. Tüp sürdü mü? Sırvat da tutuyordu, işe girmem sürüyordu. Satığa bir işin var. Tamam mı? İşten alabilir. İşten alabilir. Nereden bak? Söğüt aldı, arıyan işe tartmıyorlar. Hadi sayalım. Tart. Güzel. Tart. Sonunu kesin yukarı mı? Bir kesin tane. Oldu. Ya manyak yumuşu bak, hayır varsa. Şu vakıfasını ne almak için? Halıdan başlanıyor. Var ya dedim. Ne altı babayı mı? Anamı. Altı babayı soruyor mu? Vur kapaklı şu oradan tüt bolaya diyor. Kamerasıyla diyor ki hemen o alıp bir videonun başına oluyorum da. Adamlar yok bana iştirak yetiştir. Hep yolbaşçıların müşterilerine internet ettirdik tamam gayet şu. Nani böyle permuşu öden tap getiradi oranın anlayıp Smaragdov avday üçüdü. Üçüdüm ve birinci başlık bu birinci gavur bölüm başlığı. Bir de birinci gavur yoluk da. Şunu beni tap getirenler. Ya şu teyalarla hem oran Mehmet'in sorusu. Ağalanlar önden ahiyeden alan uğraşlar da. Bir açak. Koyunu bu şeyini uğraşır ne yapayım? Ne altı oldu? 3 tane de koyduk. Oyunun Geçirmeli sadece Murat demedi. ya bir yere şu çıkara verip o ya şu düğün başlık ayının darıktı ama. 25 Söylediğinden sonra yaman hazırat kusana. Düğüne bana harı duyuldu ki işte. Olur ya aydan bir işitmedim. Tam kuyruğu vagonda yaşar. Şöyle bir Vagonda mı ya? 80 kilometre hatta. Vagonda mı da? Dur Düğün şu Türkiye'ski iskele de onun ne adam? Şunun postası. Bunu koymada koymalı şöyle. Ortaoğlu başında kaçmıyorduk aşağı. Ortaoğlu başında. Işıkın soğukta. Avtobüs olmaz. Tiyazana bu caylardan olur değil mi? Fikrini eleyem. Demek zaten niyada.
октября здесь. Было арендовать субботник. Ну, мы еще сегодня посмотрели, завершение, мы тоже скажем по окончании, так, там продолжение. Сейчас послушаем краткую информацию о Таманчевиче. Пожалуйста, Я начну с очистки территории. Муратович дал слово максимум завтра завершает, это через Найкострой. Но главное, участок АУБР в очень плохом состоянии. Сегодня он должен был начинать АТП, наполовину сделал, остальное нет. Ну, что касается ГПУ самого, у них более сегодня народ выходил, и его этот ЖКХ работал и сегодня на территории парка культуры. Это вот по отношению чистоты порядка. Да, что касается, Ахмед Карыч, оформительской части, значит, в аэропорту мы сегодня были еще раз перевешивали эту эмблему на этот РММ, потому что с самолета народ выходит, было видно. То, что там гарантии завтра вечером мы должны эту аксакала посадить, уже этот самый покрывало снимать, отрепетировать, уже 17 уровень завершить. Что касается дворца самого, кресла все заменены, практически все. Там очень много было битых, порезанных, они заменены, либо перенесены и отремонтированы. Сцена практически готова. Сейчас столы президиума завезли туда, и осталось там, мы уже договорились, две занавеси будут работать. Во время торжеств собраний красный занавес поближе, там будет эмблема на белом фоне. И во время концерта это поднимается, и в конце хвосте будет синий занавес, там тоже будет. Это будет повторяться. Ну, что касается юрт, вот осталось еще орден организации, они заканчивают, они здесь проходят. Допустим, Ахима нет, то я в город здесь, где-то слушаю. Буквально, допустим, каждый день здесь, естественно, 90% отдельно посмотрят. А так все детально, когда куда едем. Так что, если вот вы теперь у вас свежим глазом, что скажете? Значит, ну, объяснять не надо, это наше лицо. Со всех концов Союза приезжают к нам люди. Уже Смаратов здесь, вы, наверное, знаете, да, главный геолог объединения, он уже здесь. Ну, собирается приехать Бадалов, Степанов, уже последний данный. Ну, соседние наши республики, товарищ Ахмедов, Звездазгазпром, начальник, генеральный директор объединения Звездазгазпром, товарищ Ахмедов приезжает. Наш пример, возможно, я сейчас не могу утвердительно сказать так, поскольку сейчас Цююнова нет, Цююнов находится в Америке, ну, кто-то должен приехать, вот, или лучше. Еще раз просьба, серьезно надо подойти к этому вопросу, так, серьезно надо подойти. Мы, правда, сегодня посмотрели клуб, но оформление, я должен сказать, более-менее так, нормально так, более-менее нормально. Ну, кое-что мы уже сделали замечательно и будем устранять так. Памятник Махтум Кули, но Аллам Радиведович твердо обещает, что завтра к обеду будет. Сегодня остались работать. Вот, и сегодня я попросил, чтобы допоздна работать, так, чтобы завтра к обеду, так, потом помыть, почистить, так, 17-го, 5 часов открыть. 17-го, 5 часов. Я проголосил в Союз писателей, говорит, они сегодня должны определиться, после обеда должен позвонить, они Газпром, я оставил координаты, так, приедет двое, минимум 2 человека приедет. Ну, вы знаете, афишу уже привезли сегодня, большой концерт, Москва, Деньги, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, так, и наши от агента Карьер приедут. Значит, большой концерт.
сейчас покажу. Третий лишний поиграем. Пару шире. Шире.
Siz durğana bir verin ya da. Göç olmadır bu, göç. Boşanıgına düşüremez. Produktınıgına. Demek ki takip yapabilirim. Bunlar mısın lan? Bu ne kadar? Onlar mı takılır? Gümüş beşten. Kurulunması süret kalmaz ya, olma süret kalmaz. Kuru bulan bütçekler buna süremiz bulandı. 100 minut zamanında. Yüzüm.
Murat, şöyle ona sen barak yani. Tamam. Daha durum bir seyredin de. Bolar. Спасибо, девушка. Recep aman mı? Sağlık kuruluk Recep.
Nerede başka Arpayın yani. O yakın. Başkorçuz karşı. Onun ifadem oluyor başka. Nerede? Bu altında klubu. Ne hemen ifade? Makbul. Bu kaçanlar mı? Başlayın başlayın. İyi efendim iyi. Şuun Dargana rayonunun rahmetkeşleri için hem Gazocuk Pasyonun rahmetkeşleri için goşa toy. Şuun Gazprom'un Türkmen Gazprom'un 25 rahmetkeşlerinin adından şu Gazprom'un ehli rahmetkeşlerine hem de orada şu yere katnaşan ehli mehmanları çın yürekten kutlamaklık bilen şu bayramçılık kutlamak bilen onlara berk can sağlık işlerinde durmuşlarında uluslararası sizin ulu toyunuza Respublikamızın prezidenti Saparma Dataş özü katnaşıp özü size kutluk söz bilen yüzlenip siz bilen bilmeli oldu. Özünün size kutluğunu, islegini, hemme arzularını bana size yetirmekliği haiş etti. Şonun prezidentimizin adından size yetiriyen hemmenizi yine bir gezek ulun durduran veriliyor. Sıfır düzüp başladı eşedip oğlum gel kime sıfır aynı salleyenine durdu şair mağıtı bunu yiyekiptir. Mına Devlet Mehmet atamız eşedip oğlum ben tek başın yaz o da mağıtı bunu durdu şair yiyekiptir. Sonra durdu şairin bunu mağıtı buna aydan veren bahadı var. Ey mağıtım bunu. Gün geçer, yetti geçer, ay geçer, yıl geçer, asır geçer. Men yalan dağıtlamayı, günalar, yelalar, sıyralar. Mağıtım bunu, keyini ösüp gidiyor. O yıllar, bütün devre şokla nasıl sizin tüyünümüzden yeri deyiptir. Eski vakitten son, yine aylanıp geliptir, ben buğuştuluğum ver diye. O ne aynı buğuştuluk? Daha çay getir, çay içerse, bunlar bizim karşımızda. O heykel olup atamız bunu başarıya. Tanrı yolumuza da yolda.